se ana ya bana dada shima ma February boso da to so duba ko afem pemie no ne aduano nom so nie ansamodo ya boabo no efre Sompa 93.1 so no ya ne nyina da baba so moko Facebook anasa YouTube no a aya search ye aya Sompa 93.1 afaba frontier fidie no so www.sompaonline.com and some ya crochet de go no mo a wobanya be no wakenkan anasem wa de ban ne mu ne binie ana Council of State abatwa akoso ewo mantama akomako dunsie mu na santamantamu yatasa nipa makomako dumienu ana wanmagina ene yehwa sa yebato wonmo asoaba Council of State abatwa no eno ne sesei enema ho apaso obie kana santamantamu hu ne se menteme ho asekura atweneti ewom na yewura to emantamu a de wodi mu nkunim no oyabamu akuma bi na tefedo mantamu so no yatia se Alhaji Mohammed Mumuni wana na de nkunim awo Council of State abatwa na papa no wanam so adensem bi atudwa Shamima Muslim wono ene ye panimpa be de kire okasa de mampani ne watete bia ma wono mu a eka se mampani ba ye wato nkrata bi wo court hoagu no wo se akufu adotan so mfie nwotwe wono kro oni memra no wantimi ene akire asam ya bia si wo susanso kumase de bankra kwantempo no so ama amaneboya ansa ka kire se nipa mienu wono mu ayenyamedia awreho na ni nyina echi no yebekọ apuema ntemu na hode asuko me kasei soafo a wohwe mantan no so akwa won na ahwe baabi ankoda afiri efa kosuku ni nsu a wotware a onua esewani enso ka kire ansase ka kire mpakwa ba nsa no ya no hia mi zone 5G no watumi ano numbi afethiro heba sentence no wobo na osisi yade okokọ ne wayam timu won no watu ase de afiri ho ebusia ya setu kwan kono nkrofo man so de yakoso na oba watumi anya bi aka eno so ye express group won madawro ma oba kono wasa kobiem siate ka yade ni nyina no aduro awo 21st clinic afa internet won sansam de cloud fo na baboa wo amana tumi agina so yase mo bi no mo na wo de ko da na scan biem obanya Sompa live and color de pa ebusia wo no nyumako awodo won maso yasene a awia sonfo banu yatena se ne yabakankan semedia mawo akenkafo abachi enkan na wiabre no ayeme akosuya eje wakwade aboaten mene ejapia apam dada ensemni afi yenyebre na ensemni yentutu ne sire ne abasa sesei babia Ghana ha nyina wono mo hwe ne se nwununwo na yehu nipa nkura a wokọ akoka ho ama mampani se opese wodwene opese woye bibi won betu no hofo ya fra mo Council of State na me sha se fra to emantamu eho nipa wo no mo gina ye no ba ko ni Ra Maxwell Boache wo mo koto abani wieye ya nipa makon adonu nwotwe anase abato etu ye no adonu nwotwe wieye no na wanyemu edunson eno na wode edi nkunim wodi mfinhye aduasa mienu na asanku asankragua no wote wono nso no we businessman sika okọ ho dwadie na wodi asesei wokọ na wakoka mampani ho na bibie ne efa sika okọ ho a eho afutu etumi aba na ne nyina mu no yewura ya aboache bra wotumi di nkunim aswere bo wieye no woto nanumutu kire ko a wono mokon yi a nkunim etumi aye ne dia. We have number 1, Mr. Kwasinsia Ewua. He had 10 votes, 1-0. We have number 2, Mr. AJ Clement. He got 1, single 1. Then, number 3, Nana Akusia Janfiaba, number 2. She got 0. Number 4, Mr. Maxwell Boache. He got 17, 1-7. The rest, Nana Nkanumako, number 4, Nana Bunya Kofi, number 6, Mr. Mote N. Salom, Jacob Opon Aqua, Muhammad Danjuma Alasa, they all got 0. So the total valid votes is 28, no rejected ballot. So on behalf of the Electoral Commission and on my own behalf, I declare Mr. Maxwell Boache the
Council of State member-elect for Western Region. Please come forward. Na tutu agu so no ya wo mo boni din se wonu na di nkunim na ahafo nso no Bukari Zakaria wogina bi wonya ahwe na Abraham Ajiman won de nya nan Apieje Kwabena wono nso ka hwefo no ho na afi se Shai Ajiman wono nso enya ne de esa ya kire nyansia wono na di emu enkunim Brobe Nkroma wonya ahwe Yvonne Opoku Kwaten wanya bi kura na afi be ma wereko wono nso enya bie na ne nyina mu no meka sɛ de aba no wono mato ɛhɔ de awie a yewura ya akire na ɛhɔ wahura di nkunim nti atoema nta ene ahafo no bɔhye wo mo nso awie wo mo de anipa makomako ha aduonum enum ana yewo ne mo samanta makomako dunsia yewo wo magana mu no yebato wo mo so aba no ye bia wo mo wakogina Council of State apamfo wo beto abanfo ewo magana emu na sebre wo ba asante mantem wo nipa makomako dumienu ana kokko gina ya yeyi mu ba ko pe se obetumi akwa gina na afi woto aban no efo ehwo no saa na eno na yatatia sa ndc amanyoko no wanu ashase a wo so ya campaign pa emfa wo ne abato no kwa ekoso no wo mo sra delegate makomako dio watwensia no se wo mo waso mbato dia ma former chairman ya na wo ndc amanyoko no mu ora ya owusu obimpe na papa no wakwakoto abanfo ewo mampanyini atena ye na akawo bi ama ye ne ora Richard Ofori Ajiman ye bon mo ne se Zuba adwetwe nkomo ama wo kyerkyere mu de nti abato da tese ye na ndc amanyoko no won mo ese ye campaign ye kwako yi ni po ba campaign fo abetu mampanyi ehofo eti ya nyina ya ba ye didie ni ya rehyem ze ye former regional chairman ora ya osu bempe onu nenim campaign ya koye wofo onu nenim e gba e share Ghana efo etu onu na futu o ba mampanyi no ene be ye futu papa e be boa ma abanet me deliver for the good people of Ashanti eti ya ba be ne chido na yasre electoral college ne say omonto abanu ma ira ya osu bempe no me ye regional rep e ma Council of State eti no chairman oye party ni chairman no wanfa yedika na santesem onfa ni ago ena asanteman puntu so eda na koma so pa eye ena he was very active in the 2024 campaign where a member of the regional campaign team inti yen sema ye kuchi gun krata so e de kotoma Ghana fo mo je mampanyi ma tu e ma ne be ye mampanyi no yewa ya bimpe e ka nipa o mo koton ye no eti wono e na betimi aka che mampanyi se ye ko se na ofo no e ka che ye eti ade a wo ye ni se no wo ye ni se mo ma e na be bo ama asatama eti ye pe nipa o betimi a represent Asante region yi a o de futu no mampanyi bo se we de ofiri asantifo no mu na eba ena ebio ye san ne kobon toa e wa asantifo no mu etina futu o de ba e ye de beboa ma asantima atumpo entina ye ta ye ba ya osiri Abusawa yora Richard Ofori Ajiman Zuba ne yatene kan yenkwa man so e ne ne amane boni panyina wato yenkra fra Asante mantamu kwame redu enkonkodi enkomo kwame ma han akosi amade osua asase ya no abato no ekwa sansa ya tese mantambi won ma won ma wie Asante mantamu de no sanatie akosi amame na wasi tesi amene okese dia abato a ye shase ewo nonkron pepepe no metumi akese sa abedie entumi amma emu ewo ne kinkanye mu ama ye ehunu onya akora wodi enkunim ewo abati na akosi na na ye se nonkron amohye adwumadi na sene abato no na ekoso na nipa makomako dumienu a omu edinaye no akosi na omu nyina na misifo ewo ha a na omu nyina no ehwe abato no eso efie so omana misifo ni wo manka se omu nyina nyina so na omu nyina ewo ha na ekoba bodu ba ko pepepe a abato no enipa 86 na esese omu to aba ewo 43 district ana municipal ni mu e wa Ashanti region ha no omutu abani nyina wi nipa 86 to abani nyina wi to tese e bo du ba ko no tese obi an ko mabie mu ntine so yi tini hwese aba no obekin kan na efi yahu nkunimdifo a obo fa aba no na ko ji aba ninkin kan bra wi egu ho no e na yisi ane ne dom omu gina aba to no ho na se aba no ho a
ọmụ kinkan mu kakra na ọmụ hu oni akra betumi enwini abano akosi ya yehu mfra be boy yehu ya ne se kenkiri wafo anu ana se metwefo a ọmụ ewo empotemu baabi a ọmụ yehu de mu free Trakopa ọmụ ni mu yi na ọmụ akosi ya ọmụ tisi mfifo na me kese ballot box ane nkata ya ti segu wa mu a ye so to ọmụ a ye hwɛ dobedo akosi ni na bofu ye bubu ko nyanne ya de nkata nya ya titi na mu asero na rabu se na wo me se abra nse ni na akoso na se se trapo so abani ti ni ekwa bia se so ya be camera so akosi wa nyina yi a emu bi ho mu a asotwa de yaje so trop papa se akoya rabu se me dia metumi aka ni pen a mani tua nkata asotwa de wuji bi aye akosi pon a no aye Angry FM reporter sabu de me ko sabia na me nisu ebrin ke se so tran kasa wa gine hono akosia na nya san pitwa na fi nya ba ko anu so so oye ye friend na papa ono so report ma TV akosia asanu abobo mi na di akoso ha me kati na no nya papa ye nya ko na e ko fiara de so de kakra so afaru no de ya me na dum ma ono so aja adefo je ni jam mi kase di akofiara de yono me hoye na mi ni ba ko a me kase na prepare me kase yono mi ke na ni na papa a wo gina me nche had mo a ode ayi proper na no ho saa na go jam de kan je aha ni ma ye biti mi kase abato commission no be je ho afiri ho mo akọ ma so ye na aha no so ayebo na nipa hodo a enya ha de na eje nyina so na akosie nyina di abato de metumi akase ya yentumi ankenkan abano a yetu ya na ye sort no e wo table so make it a high diga bibia entumi ankos pepe bia e wa ha na wo mo sensantrofo na yo mu danti a iya buru bie yi akozi hu ni sensantrofo de so de na se pinche e ba ya na e ho no mu na dodo na yo ma de se on be kansam ana so on be form camera na yetitwa na de akyere de e koso anu eno hu ana na wona wo mai wo ma de se sa de na e koso na na se abanenkin kan no so mo ni hu se ye de no enam so ma omo mpe sa sa no be ko etire ntino enam so a omo pampam omo a omo camera e wa ha no nti ni se de e koso na omo ni hu na de na omo ye se se ni ma no eno hu ani insangrefo e buru a omo pele bi omo camera omo twitwa ya bu dimi from e wa ha no na nipa makoma domienu a wo mu gina ya no wawunu se bia ba ho ena biem abambofo sesai electoral commission sesai emprempre ya yakasai akosi emprempre a me kase de niema ni nyina agi principle sa ne electoral commission dabe ana me di kan no wo kona hye yo se electoral commission o ma hye de ben ti hayi eti me kase de o nyina e ko ma hye fi na nanu so a o mo ba na nan kan se bodu betumi akase agro na ne fam kase na agi ono so nam se mi ntino echi na wo so ya na wo koro na ono de wo bo sese wo wi ni abano eti na to se kama yes abano si nya mo boy den utimi ka se wo wi ni abano na utimi se ono so no hu se okwa animu ana na de ntre no ti anu hu de anu wo ye de kro ya ko ya na timi ka se entrafo na principal so de o ma yo madwuma o ma ye de mbetumi bia aka me go mu na down na so nyama de metimi ka se wana no mbuofo no afese nyemele nyina ma sisi no di akoba no se electoral commission ko na hweye yi nim se bifufu betumi apie se bia oba be kan tin bia tell se aba no ya ntu engo na wo mo ntumi ndi kre bia no bia si na akọ nwa na se mbifamu se mba be ka dia akosi da so eje nyina ma hehom na nipa domienu a wo mu gina ya no wo se wo mu nyina tumi ba beto aba no sade na ka ya hwehwe no no enipa bi mu na akosi me ka kokoro no hodo ma wo yi no hu free mu o mu nyina e ba ya na o mu nyina e wo ha no bi obia wo ha obia ba ne de awara wanyo wa nyiri hu free nipa bi ndi no obia wo ha o ma ti ta fo so de do na na beta wo ma ti e wo ha no ma akosi yo enipa tesese no wa ya kan wasam wo no bo ayi o hwa wo mutumi ba beto ye sade na city no won krata mu no akosi pepe obi ni wo yi hu fi ma ko nza abati o yere na ya de obi edita mi se ese so ono so ba na abati ni bobe sanse ni ntumi kese bia na siketie bi fa chire die na nso so no obi akoko bi o de ba ye no se
bibi se nkuti pana se ono anka wetimi se oba no na akuduro so ne oba bibi anka ka papa mi se be trade nti akuduro so tu obi ne mo yi no free ni pa bi wotwe entia na de omi na e bai you yada se kwame I was your way one about panyina what you and craft for santema ntemo kwame redu na yetenin king ene kwame na wape baabi agina yi o unamu nso a na waya ne te se de ye tase besepane koni ma haban no asantema ntemu de wo ma mfa na hogono so na mom se ko mfimfini mo ntemu ne se wo hya ase bibia eye dwo na ho no won mo hwe ni mo se nipa aduanan ene ekwa akoto aba ne sanse mansin makoma adu mienu baabi nipa mienu ne firi ho ya won mo ba beto sa abai na nipa du nso ene agina enti nipa du kwa akoche aduanan ennan na anigisam ne se adui gender equality no kama ye se oba ba akope ene tue mu nanso wone mmema ne nyina ene epima batire maame Hana Kujo wono ene woba pani a wogina mu aboaboso ene mmema no epre se nipa aduanan no nkonkoto aba ne nwie na wono nso ne chefa ewom se oba asima no ne nsa atumi aka na ne nyina nkamfa yewura ereka nan wono ene ba mfimfini mantam hade a wopempam nsem kotokuo wono na ehunu de ekoso ene sabre se wo mato awie akire te sen kwame ma hai me do so apam dada kwame kan odin ho de hello apam anan na se mfimfini mantam ho te sen obepie mu mfimfini mantam mu Central Regional Coordinating Council ahanom IPNCO ni nyina ne sabato no ya to awie na yasuye nipa edu a omo ejina ese etu ahene ne esi ahene a assembly members a o mfimfini mantam ahanom district mako eduonu mienu 22 a yeyi mu mienu se omo nyina 44 na omo nto aba no ene omo tu wie yewura Hakima Dai ya okokopie mu ewo twofo atim okwa NDC amonyekuo no ono ana ye titini owo ho no chairman no ana dodo no ahwe ato no so aba onya ama no mako eduonu 18 ya wahwe wetini ewi ni so bepie mu fimfim antem hanom a aye pinsu ne mom no anopa ne bepie mu wa hanom nse ne mpemfo a kitina wa bepie mu wa hanom no ye ne dodo na edi nkomo eji o maje nchira ansampo ana abato ne ba be hya ase ha bibi ntino edile kakra be se no ndum ho ansa na abato no hya ase wa na mum no na wo hwe bambofo ene empo the new regional minister ya power no se o mrama no hwe mante no mu nyina wa hanom including some MPs anom wa hanom anopa no ye hwe ene NDC chairman mante manom ene ni nkomo chairman professor Kofi Asiedu ene ni nkomo efa na adwe nchire nipa na no hu ne se mante mu to so aba as council of a state member no say ana ode to Sompa kasie enim and then is another minister amayen date say yantwaba if council of state or the whole system of central Nisoka central Juniper wa apply so bit na way 10 na you don't know more about to one so aba number 44 994 and now over 12 as a party for the region and declare support the amount of matter in this central those of matter be a popular cases of actually this background council eno eye mfimfini mantemu de odi nkunim na ate se na wokasa ewura ereka na de nyina ma na ho de bibia ye dwo ankwankoye se ha wo mabo senturu ne ni so ama na adwena awo so se pe ewo so wo na bamu na nsu ni nyina mu no ene se enkwa wieye wono mebekwa kutum mpanimfo ama enkunim aye Ghana fo dia ene ye hwehwe woko apoye mantamu a Alhaji Mohammed Mumuni papa no wono na apoye mantamu nso so delegate to abanama no a enei woko akogina mu sa council of state member na papa no wonya amano makomako aduonu ensia na wode edi nkunim wono manya fa wo hwemo pa no a yero wolensa paso no wosomoye ana efrafia pem ahankono aduokono ensia
1996 abapem 2004 no so no wo kwaya mrasha bedwani ewo kumbugu abatoa empesua so wo chefedo mantamu afei Rollins 2004 ni muo ya na ngwakopere abatoa ni muo no wono no mo yi nu ose running mate abedi akire ya chese womra meye bi emfa emua ni nyina muo no ande siamanyoko na ntimi ani nkonim 2004 ana chese enioma atumi kɔ yie ayaka say Aji Mohammed Mumunia wadi nkunim ewo chifedo mantamu se council of state member no wode atone manfo nyina anim wose wasomre de wasom bi pen sanse wadi nka ba ya assembly member pen ewi akiro ba ya presiding member ene se wopempa so ba ya mrase bedwani a odidi mu asa ba ya running mate enti wora dwumadi a watumi adi adiaboa andisi amanyoko no aso pa ya mpanyifo asa ma na kwanya biem se wansa ma som se council of state member enam so nti wo hyare manfo nyina abo no olim so obi aso anya mfomso awo na bato oto yemu na wobekɔso anu wahwɛ sane beya efutu awodo ye safata ne ewafam ane manfo de bema no se wonfa nkoma mampanyini nyina no wobekuru chiagu nkrata so ne dane dura wona mampanyini adisa nkomo yi eno eye de ode atum na ntentem yenwura mu ma me hyami ma muslim wono ne kasa ede ma mampani we panimpa be de akire na nsem bi ene nam Ghana ewo hɔ a wobɛte yɛsɛ yɛsɛ yɛwura Sompa for case no attorney general say case ne bɔn no nti wato atwene wo hɔ a wobɛte yɛsɛ baabi aneɛma keka kɔ no sɛ bi asɛ de mu yɛ hapo sa nanta nti wɔsɛ wato ato baabi ɛna Ghana fo ɛkasa sɛ na amamo de nka yɛ ntoaso nti obi a yɛakye no no wɔgyina kɔɔto de nti na aban ba wɔsɛ wato agu ana yɛ ne nkorɔfo a na wɔn keka saa no ɛna wɔba pa bɛyi ano sɛ yɛ kamera di onim mra wodware mra wofira mra hyɛ mra bɔ mra tai Ghana mampani dada na adanko akufu ado preman na wɔbɛtena so mfinhyia nwɔtwe wonim mra saafoi wɔn dɔdɔ wɔn a te sɛ deɛ sɛbi wɔn tete kokoo mu aba ya goro ho a mamfi nwɔtwe no ɛbɛsen kɔyɛ obi ntimi ama obi kɔ adu na kampɛsɛ wakɔ akɔdada bampuno akyi akɔdi dɔkɔnsini ɛde amirimiri ne nsini na mampani mahama baayɛ de a mo ba bɛbɔ ne tiri so de di sɛ wɔyɔ ɛwɔ mramu ɛna wayɔ no na maame kyerɛkyerɛ mu sɛ have confidence in that he is not going to cover up any member of his administration. Look, he has announced that even as we are going to start the operationalization of oral findings under the legal mandate of Ghana's Attorney General Honorable Dominic Ayine, we are also going to bring on stream OPAL, Operation Prevent All Route. He is the president under recent history who has announced, put in black and white in his own manifesto, that he is not going to allow any government official to engage in any state capture or any illegal acquisition of state assets. He has put it in black and white. He is committed to doing it because there's got to be an end to lamentations. We cannot continue to lament over the things that are eroding our democratic gains and show no commitment in terms of leadership commitment to actually taking the steps that will halt those deteriorations. If there was a time ago that a redevelopment policy had its purpose, is it time for us to really cut it again because of the abuse of it? I mean, the ethical and moral arguments around this whole issue about state capture, I beg your pardon, is how on earth we can, with any conscience, purchase property that we know on the open market values more than sometimes 10 times the value for which we use our political positions to take those same assets. Nobody can justify that. And so in the coming days, the Attorney General will disclose comprehensively the reasons and grounds on which those cases that have been discontinued have been discontinued. 8 good years the New Patriotic Party had to prosecute some of these cases. 8 good years that they had a very favorable representation in our courts. Excuse me to say, unfortunately, but we all know the perceptions around the packing of the court by former President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, and sometimes some of what people describe as procured outcomes from our courts.
I am saying that in the 8 years of the new patriotic administration, if they had any case at all against these political opponents that were facing persecution through the instrument of our law courts, they would have secured prosecutions and judgment. Honorable Shamima Muslim no wono ene kasama fo abedi akiri wo mampani aboboa no na ate se wo kirechire nsemu te se eyewitness news no. Awoso yekọ ansan foforo mu. So ne yadri na so yekro a ewo kuma sene nkan kwantempo no so wasantemantam oye. Wokọ no anantwia so no pe wo ana opoku transport junction ewo. Arewo samu ya yansa kafe won mo kyerɛ sɛ ahyɛmienu akɔka asiani ama nipa mienu de wɔn mo kan ate asefo ho a baako nso pra wapra no ano adin ye ye kwa ɔma no so na ne assembly member Yo for from electoral area, yo for from east. One morning for Joshua Ofori, akodi enkomo. Opa yekase mo ha o. Yero Joshua ma ha en Sompa suni. Opa nye wotemenka ya mo ha o. Aju. Abuso yo bomode sayansa abaka ora Joshua Ofori ewa homa no so no ano for from east sa assembly member. Na ya no watwetwe enkomma bisa no se aso arawo sam ne asam ya yi sen ene sibisi yero mu aho Sompa so ni me pacha me je osu asam no ya monka fra wate me pacha me da se pa na eba no sai wote ne senso yo edikan ma me enchia obiem na me enchia otiefo nyina ene anopa abrana no nan abapa ho sema aduonum pepepe na menya call se poku transport ya enim ofori krom ye no ufri araga junction koteka motor araga junction traffic light na no there is another traffic light wo poku transport wo accident bi esi ho anopa ya na mo frame no na me ka say normal accident because e bi wo ho a na ebia driver bi de car ko twu bi ho taxi e wo ho pa tem ka say normal once na bia ba me da ho na call no eba na me frɛ MTTD omo ewo Ofori Krom police station na omo call ho enti MTT for no call ho no mo frɛ me say accident ni a very terrible accident and that note no me ba around na 1 or 2 calls frɛ fire service na frɛ ambulance enso so eba no kre me pemu call ho na me call ho no na sefem na be ma nsu but ho de me ti nsu kakra o hwɛ the way amanfo esise car no ma omuntimi enyi wo mo na enye asem koto akra na car registration number GB 5894 2021 car na ye friend Obama call efidasi cars ni bi no enu bi na enya accident no one car number AS 7234 2022 enu so OA car na a free northern part of Ghana besini akọ Accra na eyewitness na owo mene no edi nkomo no na nsema o kan ne se car miensa na omo free tech besini akọ Krom Obama ebi mienu na sprinter baako edi Obama na mienu echi na de wonya accident de otoso mienu no eka ne kakra ne body no eka ono ne de nti ba ne free ne kwan num ekokodi omo free Araga Junction tech no ekwan num na radi amfafie na OA kai so free Araga Junction ebesini akọ Accra obutimi ekasi ani a driver no a wote Obama kanum ene ne mate de amunum ho na no obie no a otimi eka agi kra omotimi atwa nananom ewo ensie do sanso na ohwe omo ana omo ete OA kanum nso so a wo a wafro VIP anase OA no ohwa ba bi wo ho a omo aye edi ama mate for a yase kono motena ho but bo nse I no mo the seat no ama passengers a yetimi etena ho passenger na oti wo no oye papa na ni afikakra mpaibo na ye bo se ne ho nso betimi aton because injury a ono nso so etimi anya no ye bo mpaye se ne ho beto ne de but enya asem kotoa ye rose no e de ne kokompa no chi sabia a se doctor fo ejina ne so a omo etimi edi ayarhwe ewo ho omo mu film ne de ye de omo akomotri a ye hwe omo busua na omo timi abekire se ampa omo de hie nti wadaroma otie a na sa enetie
One more frame no nyina ye mema me boa mienu no. Me pa che wan omo nyina ye mema. Enti so far what the one boa nipa do se na abetumi aka se wo mapra. So far there, apart from Nipa 2 na omo free mo no, major injury ni there baako by minor ones ni there more than 10. Na oye driver no every year no omo frɛ oye okumase e be fa omo de to omo kontuo so. Nti me sure say omo duru omo various destination na obi abekɔ hospital awakɔgye restrain. Enti se sia na shan na watimi ayi free kwan nim ya traffic ni ade free ho no mo ana. Whatever my member feed case so na membo ofuri krom MTTD for abaso pa. Incident no esi ye na no omo eba ho e de towing car eba ho ama se yetimi atu car ni mienu nyina e de aba ofuri krom police station na omo start investigation na omo hwe car na epia we ni de say ye hwe car ni bia ye hu no wetimi adwane but me say police for egu hwehwe a CCTV cameras ebo ho nti eden a saa CCTV camera na ebo public transport wo no ebetimi ayi scene no nyina e de akire omo ato omo dwumadie so as an investigation. Ayo roya how koso na de akire ma ye sanse wo manfo hia wonti na ma ahomache de show mu ye frɛ wo a wonso to na ma akoye ye da se no obre no wadaje wai Meso medase pa. Awusuani na kasa ye won munyafo Joshua Ofori no were assembly member awo Forikrom East electoral area wa semwa na ahomachi esi ye nam so ma nipa mienu won ma hwe wo nkwa no na odi mu amanebo asom yesi abusua ka akire nhyeden na won mu afiri mu nso nyame mfa wom kra ensie yie ene ayawreho semi so na yegina na ntem yakọ apoyama ntemu na soafo a wohwe mpotemu ho ma merita kosu agye awate na eno na wakwa kopie mu ewo bia bia enkoda kwa omofa so twa suo ansa na wo makosuku na eyeye Ghana fo ye adwuma pa eye ade social media ebi twa no wode kwa akoto ho na mampani ani ko boss no ehemfa ni Ghana ehene a sa na ye poema ntemu ene wo se ntente minister nko na de yeso okoye bia ni monimu ya na mo bia wo so wotuo se beye na mofra wo kosua de wo asu agya no saafo no benya adesua papa bi ene bibia wo mbeye ama adesua pa wo no nsa aka na ma me konye ono nko na ekoye wona lower west achim ye wuro owi mfrempon ekoye saa na upper west achim Emmanuel Debra wono nso ekobi na ni nyina mu ono ma me de na no gisem etodwa de mampani hu ye ntia saa na moyi wo kan wo mo se wontu na animu ya in the upper west achim me gidi say aha no eye baby a upper west achim any lower west achim nyina ehia na ebo hie ene ye baye a ye starting from lower west achim na eye omu covert a ewo omu main road su na ebubu egum nyame adom the collaboration between the MP Yera Owen Frimpong any municipal assembly no nti omwetimi ahye adwumadie no ase ye ba ye na contractor no any n'adwumayefo egu ho a omu ye adwuma no ye fi ho ene ye ko inspect road ni nyina so wo lower west achim yes anko hu another culvert bi a nyame adom na anka enye enu anka nsuo to a eho nyina eye flooded eno honorable Rita Ajiawata woye apoema ntemu esoafo na honorable Winfrempong wono nso de ne de eto so we managed to get to this position, so we called the main person, that's the wise, the guy in question. So we went there and we got a little bit interaction with the guy, how bravery he was. He managed to cross this way to their school. And you know, this is not the first bridge we have to do. I've even done 2 of this when we were campaigning. So once this one has catches the eyes of the president, I think they are going to do it better and better off. Eno lower achim mrase bedwane Owen from Pong. Na wie awofo a wo momma etwa saasue fa twene no so ekwa asoje ni kura ekwa wo wiawia no. Wono nso kire amane a wo mu ho mpotem ho. Ndasana medima presence nyankopon hira nyankopon tunu kwandem. Nyame ya ne kese. Nya waye no mandan sususa. Nti medinase. Inni ho. But me baye no
Endra ana ye mpina darling boy oba ye ho ana we bisa se hwehwe wise ne alaji na omo afa nsuo no so dua no so mo fa dua no so no ana obi twom ana afede obi bisa se yefa na alaji ne wise omo ti mi pie na me be hwe no na video no eye memba na ana ti ade chi ye no ana mpanifo ba so omo abehwe bebi ankwala ne ye den omo fa ye ti omo ba no me hwe bi fa ye no bra ba ye no ana osa koye ana afede mpanifo no so sa ye den e ba ye nti na omo tafa nti ye paje say ye ka omo cho bridge na hia omo be ye bridge ni maye on hwe nkwala ni maye because nkwala ni ye da chi no eno eye owofo a ne mma womo afa baako ahye n'echi no wode no etware twene na ahwese de atwene etie paa ne nsuo nanni sabio utomokura ye hu nipa ko ana atade ehye wo na aban yakomu a awofo eda asie Abaya dia yadana siye papa no nti anada bia no ayo ne ebo won kaya sa abusua kwaso wachi Sompa 93.1 an ye stations awodo ye kaka ho no na yakwaso aka mo sa efriti ne ya adekopam nyame ya domo fiada Sompa 93.1 kumase ye first wa me no mo hotel na yakwa ehwa da braka enti ya no ma hye nso ade amaye enti ento ankopem da fiada no de na hyehyere nyina tumi awie peye ne yakọ efiti nyame ya adoma adwada de kọ wo peye a ehwa adabraka na wo ba edan ya 21st clinic wo mu no ewo pepe na wo ba wo behu ye wo penchemo ya brome de so ano afrem panyimfo ewo 0272 660721 0272 660721 and also 0207 156609 0207 156609 yes we decode na ya sa scan biem ene ni papi no na sha se a won mo kan so pass match ko yen so da hom wo decode na so ne adabusua ye wo ho a yen ko ba bia ya sa scan na obasan so anya life pa no wa hwe ye biem e wo ho wo per internet papa ho dwo na betumi aboa wo a ton safra cloud fo no mama ye mawo CCTV camera mu install bi digital security locks wo post team ade bia da fa no internet ho no wo ye project bi wo per internet dia ye project work ni ade no a cloud fo ba boa top high one love FM din share mu 0202 699110 0202 699110 three herbal center nie three co capsules so ade na ohia kokwa na etete wa ma echese wa akasa ojo ba bia anye okwa jana so no obi wo na ofede hwese ubenya three co capsules na wano no wo sisi yade na no ne ye bibi o yade koto yade da yade so yade tanase eni to right se three co capsules baboa wo na ma osisi no agina so kwalena ka ba dani ha ba misti anasapidank 0546 107 0546 107 what open one na engagement outdooring a year party B abadin tour rasa mizo anasa 5G wase na nkwankogu ani mu ase we ne ado no de ayaje atom se ehye na wo de wo wasuru nti dare de nyina se nkofo atu aguso a won moto ani wokwa show overseas junction a wobanya ndodo mu no watu ewo honom afasiatica yade no baby ba ko pa ne yahwe ayo 21st clinic woto asintini no atwe wade aba na amromuo emohyehye wo motwetwe ama wo ba akoko mpe no kwa 21st nchana dokotafo mo a yadwuma penti ye mfa ncheche yase ye de branches ne bia na ye bio Kumasi show overseas junction obo ase council quarters Accra Dome Market Sunyane Nkranza Tachiman 0540 311 0540 311 akwanto sam nyina mo anu yie aye express group ye kwa Canada ane US UK Holland na China memu Dubai Australia New Zealand na hwese woni express for beto kese ene won mo ni nkomo na wo mo no mo a wakwanto semu Kumasi asafo labor runabout hwe wo ho Accra ye wo kana she first light 0249 000448 0249 000448 ye jina so ne adai ho ye ba ne aka chi no ere beto so
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa anim yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma ba ko woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Umase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum ei sewa me hu acho me nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina bebeko menkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedi musa no oh Express Group adornmenti akwento ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo ampeso mutu kwan koye jumanso obet me de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafu Labor runabout Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahomat for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Sompa TV, Emma Aketiapa. One for some local tabla quiet so for shank for mamma wants some so or may moon. Now, our power by the call me no ya one baba share. I be a boy sunny about a passport once and someone no. About to me a quarter to dear my now penny perch you more. Was sent no passport officer, passport I would do is sumo. Now you want one baba giano. I was an anward pa. And anward crowd the ordinary new who here. Now I am a kumako and pimodio so and your tree. South foreign you know. Panyufanya adwempo se won mu kurukyire na kanfase wo mabobodin amade hyanse tumi aka wo modie enam so nti sabejekwo mienu ya wapawo yi de de kan ne ba behwe se ne passport service won sansam asitie na won ma hwese bibia be ya be foso wano o ya ne se passport no ye de hye won sam aye befua se ne be ya betumi aboa amaganofo a wo mu ya se won mutu kwan no won passport nso wo sabe kan ntem. Passports to people. We shouldn't have a situation where thousands of passports remain uncollected. Cut down the inconvenience. If government has your biometrics
Why is everybody still collecting biometrics? DVLA, SNIT, NIA, Health Service, Passport Office, everybody is still collecting biometrics every day. Happens only in Ghana. It has to stop. We must integrate. And that is why I've spoken to the Communications Minister to help us with technical staff from his ministry and the NIA so that we can integrate. If your biometrics are in the system, why should you have to always, if you want to renew your passport or get a passport, do your biometrics again? I will show where so for your shanko for Mama on so or my one for Samuel or could you two Ablaqua? Ansana yebese nesi no kane na woyesoafo a wohwe nkramantan no so ono akuri anso ayemra hye badwani e opon katama so pen ena sesie nso wono ma epre council of state ni din e wo mu bi ni lae afotagbo eni din a yedi nim no na pani yakasa e de akere nsentwerofo se saa asem ye nka nkire ewura afanya markets ya woda donkuma na no wo mra hye badwafie se na no asem bi pie wo ho a efiri donkuma no mu ne bae nti sade wotimi esori gina ya woka senkonwa wo mububu no ene microphone a ye katogu ye nyina no wo gina ma ama donkuma no na waje ama no ho no wonye we nso ma no ho esanse na no enkomo bi koso no ma mezinato Rollins kolekro temra se madwani wo sori gina ye bia tenase wudi ne ba no hwan na kan sa asem no sa nhwemu wo mo abona ye hu se benkuma na nifa ne firi nanso won de ye ka se firi donkuma no enti ewura afanya markets animu ya womra emergent nebo na wompa ho chew being able to be strong enough and brave and courageous to own up. Everybody is saying he wasn't the one who said it. They are all hiding, but they must come out as a group. I'm calling on the leadership of the minority caucus, Afro Markins. He should just own up and know who he is, and I've known him for years, and I know the good side of him and I know the bad side of him. This wouldn't be a problem for him to come out, to say, speak on behalf of the international community. Arrest Rollins after he left office for some of the things that happened during the relationship period. They could not, because they saw him giving justice to people. I want to set the record straight. Whoever, that no one cannot even own up now as I speak, that he was the one who said it. I want to set the record straight to let the Ghanaians or everybody know that Rollins wasn't a murderer. And those in parliament today that are enjoying life and have become ministers and are now members of parliament, they should thank Rollins for what. Eno yewura ni la ya futagbo na ate ye ne se enne mutumi didi nom na moje moes gracia wo mra hye badwafia ya mo na mampanin dada efoma uto Rollins ase no waye bi sense mo beka se oye wudi ni wono na ate se wo kan kire wura afanya maken se wo mra no wo mepache na de okaye no wofiri donkuma mu awoso ye kwasefo from na Ghana bago ahoboa na hye so sene ba na Ghana fo bi no mu a wo mo de Ghana sika no watabiridi akonkrofo maman so akogo wo mo ankasa foto mu no aban no betumi afa kwa bi aso sane nsa betumi aka na anrada na oral committee wo mo de wo mo hwehwe mu a wo mo ye no ekokoma abema mpanyini John Dramani Mahama yero Samuel ko yeto abla kwasera no sa sika Ghana fo binum chichiru ne abandada na penso one more tabri no aye $21.19 billion abano ntimi anyekora ne nya sika no to wasere se won hweso obetumi ato ho anamo aka ho bi amana no pai wade ache bia dwumade so no wo man yodo bo ache ne panyipa bia ba ne sika semu a wabere mu Dr. Richmond eto ahen twetwe nkommo eno wachira se abano betumi age ne momu no age se amama yawodo Ghana ban ene won mo kita wode sonko a ebro so chen so no safo no na Ghana baka se wobetumi age sika ne free Ghana fo mpanyimfo no wode a wobetumi aye na momu no kwa mama awodo biru mu a wo mo de kata chapro ya dwum de adokoro wo mo no de anya de a aban yansa ebetumi aka se sika etisi to repatriate stolen assets or wealth. It is not as simple as it is. It could be a bilateral agreement. It is the same question. Nipa Fesicano, you can in actual. You're from far to America, especially America. Money laundering, stolen assets, we are very, very, very tough. Okay.
nti uta de kofa America ade be yawo nti se de amana for ye nkofo ne Africans ye omuta de ko Arab countries especially Dubai no money yekeka ho no because ho no na se ntimi tio good for instance na se wote ya good ya ko to no Dubai e do so si good ya to you do Bank of Ghana. Guri bi wa ma ba wo nsem se mo gimi na mo de busika ba ba beto ya niama mo famra. But Kobe to say America especially ultimate fa sikanko Britain so minim say e wodi sika ko do certain limit a mutim busaw na de ebinim ye kura ne say sa worth ya ye kan ebinim wo afford bi o ma comment wo ma wo companies ni pe bi wa manone a o mo de tuto adan de atuto sika ma wo e this are na tracking e de nti kind no you need to have a bilateral agreement with them about it. No issue I can't want them since 2008 omo ko do a fa se mo kan want them omo sa I was saying, no, some man, Yankee, I would dear, bro, so